Bula FM number 2 na sera ni wasiningona ni batara ni sibiti ko weekend na diwa en na tini na miniti na may pakuriti ora beng grabe na nantang nongo kanda na dapat ko ani no na kaloko en ay kabende de bob ni na tay bali ni may dapat ko na wani matakabo kan lib sarti ko na bisera tali oni na namaka do batati may kina na kenan daw ro di kanamaki Bula binaka ayo salamilawa do bataki ya na batara na wani dio na kaloko moni tiki na barumbuka en Bula FM number 2 en sera Lisa ambulo binaka sa ikongo na waleleka ninon de tukutuku era bosumbulu yende inda ina rusna bulu na lewe ni cabinet ena maten tubongo kaliutaka oborenge mani marama na prime minister tini kalima na minister kena lima na onrebuke esa kadibagende inda ina nanra kena ministry erna bingarabkina oratu inoki kumbombola na wande te itonga kini tutu wa minister engarabo na vika ni bebunatani wakina o lieutenant colonel Inies Ratu eni tutu wa minister ni tete bebo autorite taki na tondok ni be korlelebu ke na tambana ni langa tumbukoso aya sayet kayum torna tutu wa minister engarabo na laban matintu sarbanua beboli ke na public enterprises ia sa torna tutu wa bunlawa ka minister telangani tambana ni lawa o faya square Merseni Buniwanga esanding taki me torna tutu wa minister ningele ke na yombula minister engarabo na beka o ke ngolingoli o sia ngamu Pravin Bala esanding taki me torna tutu wa minister engaraba na be korlelebu be balitaki ke na be ka wa politikenta se environment pio tikundundu esanding taki me engaraba na ministry ni be lakaki ke na infrastructure chone usamate e minister ni tambana ni bula Timothy Lesi na tuwa e torna tutu wa minister ni tatangumaki ke na durbanua Dr. Mahendra Reddy minister ni buli Chochi Konrote sanding tagi me torna tutu wa minister engaraba na be kata taki ke na industrial relations laisinia tutumbo e sanding tagi me torna tutu wa minister ni gito ke na tambangone Rosie Akbar engaraba na ministry ni marama ke na mbula siang ni roka wa binaka lima na ibubuki ni minister e kadiba kitalanga na danto o katikina o Elias Ndelana Pina Batnagar Joel Dawaki Lona Eden KVJ Nath Esa autority ko na itutubo baka speaker ni Mbosilawa o Dr. Chikulubeni ya matatabi na tuwe kenda ni ando liuta tuweliu o Dr. Lubeni na ministry ang garab na marama social welfare kenambula siyang ni Rauka Babinaka kinangito e kurambu itaki pe ireleo na leunua e na nona mai taura na tutubo minister ni tambangone kinangito la isini tutumbo e kilelevo tutumbo e na takataka ni patori de taki eni wasiwasi loma me bakani ataura tomanda tune tutubo talebebuke e na wasiwasi ngo e kai ni nona inaki e na loma ni bana bagi mongo menangaraba na takataka ni kena boitor de taki na ministry e bengarabikina mai dabe kerna e wala laki non de tutu na kabendindai ni baga dengu naka Imbula bina na turanga na marama na turbugi na ngone leo imbula bina rangone karuita kini marata itiron de bidingomi na bio liba ni radio Fiji 1 na bai viti na bonga ni vianu yanu Oya upio rotuanga na muni daw ni bengravi na makia mo daw no kita tiri karua moni tiki na barumbuka ene wasini ngolo barutaki kilo mani koro ilutu na karomo